pinoparni parna, cari dia, begeon, sado, aka, pinopar, baby. Dia menghina parna. Allang matemi, allang. Tekoko. Allang, ngay boto tabuna. Begitu dah. Nang ngamatu nang ngalo nganeng mate, elesi ijo tabuna di asakmu. Begitu dah. Hidoko kolson, Dakku begi, pinoparni baby, au pinoparni parna. Oke? Ido buarwa. Berarti menantang parna ho. Oke? Ido buarwa. BG, Upai ma bepemuna. BG sudah akahamu pinoparni parna. BG tekon. Menantang BG parna tekon. bana. Screenshot to. Allang, ojo pilaton. Dak level ko. Sure. Dang level utur Dah. Jepang. Utantang parna boharwa. BG. Ditantang parna na screenshot. Tekialang. Screenshot mati kundang ya, mau mal screenshot do perlu busangin am. Dak kong sur man Alang screenshot. te alang teki Bodat. lagi teki dio cok pilat bodat. Ini dak level ho. Dang level lu na tu tam do level lu makata sebetulnya busangin am. Na tu tam nang matian naik kuburanan, itu level lu sebetulnya baby. Taruh honai do Sedangkan makata do ta alang mati alang dak level. pilaton. Betul ho. Ocok pilaton. Sedangkan opung mo na mati dak level. Dari makmur oh baby, sebab kau makata itu mangburui baby. Baru apa lah sahabat tuson molo tak na versi kiras do. Tanggang. BG dah, IBG ho dah tanggang dah. Malah hutan tang parna mah huaru dah. Mati si BG. mati tol lak galda polisi mati. BG dah. BG. Sudah pinoparni parna dako anjing. Masalah. Dako anjing sudah akan pinoparni parna BG. Menantang parna bana 5 juta hana Lam ongkos. karaso, lam tari dia pangalahonin na tutuam. BG, oke? Hah? Oke. Nakku begi. Dako na dako na suruh BG. Api babam do makata siya nakading. Jadi jalo ma na yung barmon. Dengar, bukan kau yang kusuruh. Dakku begi. Nakading kan ita denggan do makata ni babam saya mangututa. Saya neng emosi pambuanmu. Jadi gue emosi jalo mo yung barmo sonari. Pokoknya dengar. Sarite. Alang Pokoknya mati. dengar, oke? Malang Semua pinoparnya parna boru bere. Jangan dia musaripe. Jangan dia musaripe. Pinoparnya parna boru bere. Jangan. Kalian dengar tadi kalau menantang parna apa kenapa rupanya? 5 juta dari aku. 5 juta dari aku untuk nangkap ini bodat. Ocok piletan ocok. Oke. Tabay dadang adong na berani mo 5 juta. Lihat ko 100 juta baru berani alas 5 juta pangyaw. 5 juta dang adongi. Pautiku 5 juta, 100 juta lian mo. Adong jual nawar 20 juta dang barani apalagi 5 juta sama kue baby. Alang mati jalo mo ni umbar tu. Tahu. Anggo parsudam do nama ko malinna. Iya. Amang tayo buado bang. Bang tanggang na tapi amuna pardak udok parna pinopar di baby udok kodok par live on do pinopar di baby kan udok. Jadi mau lang kelima buat saya buat tu parna. Tadi kau bilang kenapa rupanya kalau nantang parna? Kau bilang tadi gitu kan? Dengar semua ini penonton. Baik Ido, memang Ido ala di bawah kamu parna jadi baru tantang parna sonari. Memang utantang parna songon dia pabeni parna tuau. Mau BBJ berek. Bereng. Lihat. Mangalian waktu dalam cakup seminggu dah. Level seminggu. Enggak usah banyak cerita kau babi. Kau bukan Tanda ada pinopar pribadi, tanda ada pinopar pribadi sebetulnya. Dan enggak usah molok-molok kah tuh orang markor kualitas dan level huho. Dan level hu pabena musodong berarti ama naso terparese do. Dan level ada do naso mangoli do pe naso nasuna do tibilak misi babi. Jangan ambia musaribe. Dan level huho. Serius. Dan level lu matekon, ocok mapilat ton. Benar. Kau masih gembel. Kau lihat aja. Gak si gembel alang mati alang ocok pilat ton. Lak gembel pe udang latung namur mau aku lo mengajari baby. Aduh. Bagaimana kau mengalok kepintaran? Sedangkan aku aja dari kampus, sedangkan kau
sebetulnya. Kau aja masih supir. Aku aja udah tambatan dari Alang dari mati. Lah perguruan supir tinggi. pa sebetulmu au mangandang sian hepengmu. Nang sian hepengmu udah ngomong Jangan. leno mangan lah supir lah apa kari pula gembel pe. Jangan sok Dak tinggi dak kalau dak ko bang ngomong. leno mangan. Jadi merua pola mabiar tu lah hamoram. Jadi lah mamoro mabiar tu. Sonong lihat ko manang atu. Jangan. Alang mati alang biar tanah. Bukan- Jadi bukan maksud levelku, mula kau. mati bak polar tami manang dang. Kan tangi bak kuat kami. Bukan levelku kau. Sorry, Matu apa udah ko levelku. nama nanom bang kemi. Mangka-angkat Bukan to levelku kau, bukan levelku. tagi Sorry. dijol baru pe bujangin nam dia musari pe parna. BGI, bujangin nam di Hamusari Peparna. BGI. Mate, upaima, borwais. Iya, baik. Ulian waktu sami gemuluran kan tidak kesiap parna. Bang Tanggang, Mulurang BGI. sian parna. Jok do bereng akun mon si kuli amrik devion on di Facebook grup PI bion. Lomok, Mau lo dang adong tindak kesiap parna. Lomo. Tek do gor mo na nomor live au. lomok. Dok ko pinoparriwai parna mo ke. Dokon. Lokon alang mati sebetulnya. Ada apa nih? Rivaldo mah nih. Soalnya lah parah. Udah ke pinoparriwai parna ibon. Maksud tuh gimana satu anak kan? Ale ibu di mana parna? Bau dong tantang parna buarwa. Kalau Upaya mah ngomong, waktu ya, saminggu cakap dengar ya. saminggu mulang aduh haro di parna enggak deh sebelumnya. Kau kalau ngomong, oke. Kau bukan levelku. Jangan songong kau kalau ngomong. Bukan ada levelku kan udang berpanggilan nak isun bahasa panek kamu berarti tutup udah nang mundur Karena ngomongmu nggak sopan tan. Paham? Mbak itu bahasa bolo di boto song ini bahasa panek kok. Kau Yang nama ngomong- beside kau kok song ini ngomong apalagi nggak dia sopan. disiona sesu menata-ata. Benar ya? Arho sopat doro makata anak kaning pading dek kodo jolma. Sopat doro aga Pertama- bibona sige songono dan pertama- sada bimse. Pertama kau naik, kau ngomong apa? Alang tei. Koko. Alang. Kana kaning udah foto dan ama bena parjolui. Nah tapi acik roa. Dari mana jalannya? Kau sudah terkenal kau dicari-cari orang. Alang mati alang ocok pileton. Ocok. Ini Kau udah nange foto. homo. Sebato om muda, la sonari ta au gabi ko malu, aku non peboin anon tokinay marlay. Tabil songodan markoma. Ha? Neng bereng onommu, bujangin na. Koko. Koko. Dok kemudian ada kalau samu bola tekko di munga matu bro udumi ngabo tetap kinalo moding namo bedi. Kau yang babi tahu. Ala samu mondok kon pino perribe itu tulangon inna. Ala na imana bersikeras nakan denggan dosian na awal makata yang taring tuan bersikeras imana sonon. Ala lo patak kason sadi mangan ngedua tanah. Nunga betulang dang warsing ala. Karena kenapa? Karena kau pantang so pintar, tahu. Padahal kau Ay masih hore di bawah. patang sobilak nak kaning udah Hah? putus Ngerti? ya bitaro lo tu Jakarta dia Jepang mo on alusa mo on manager la mamora dang siana dak sekomangan jadi dak kupabiaran la gudang harta dang moru hamolok ki mangalusyo betom jadi unang bianggarang garok ko ison pedang ibu tua so dia ison jadi pasti pak kalem mah Nange, ndak nak kacari po. Asa betul ho? ngalo papadek ko ni dang aciro ak wala leng do to ho. Ya, Unang do marga hamu tersangkut na dua ingot na jolo sesama lak batak di palilia marga. Dang dang buat tu marga apalagi tu parna. Na bayar do parjolo jadi buah ma parna. Akan ko buah parna. Wala parlay do buan. Edo kok Pribadi. nakin pinopar sudah ada bebegeson.